Ballar koysun oraya. Geçip babama dedik. Bir altı dedik. Buna okşandı karasan eski direktör adamlar günele atar. Buna okşandı diye. Eski pesket koysa toğudan gelse olmasa niye arasın? Hayallerinin gerçekçi, özgürlüğü, çok güzel, hamlekte kendini için özgürlüğü, diğer maksadında terörler hizmetçilerin takıntı, hayal hukukuna varlığı götürmüşler. Bu geride sol video katkan yaranlar жағдайды аяғына шейін елестетіп оны бір жақсы берушілер көрмес маалыматтар сатып тезірек жетіш керек. Түкіргендігі бойынша милиция қызметкерлері ешқандай штраф айыппұл салбайды. Бұл түкіру іштері жергілікті билік органдарына жүктелген.